Pozdrav svima! Dobrodošli u novi video na videologu Ripolitiko u kojemu komentiram najavu kandidature Zorana Milanovića za drugi mandat predsjednika Republike Hrvatske. Milanović je objavio svoju kandidaturu prije tjedan dana, ustvrdivši da ima najviše znanja i iskustva. Kasnije se ispostavilo da je namjerno najavio kandidaturu baš tada, jer se nekoliko dana kasnije održao glavni odbor SDP-a, koji je, između ostaloga, podržao njegovu kandidaturu. Čak je i sam Milanović prethodno rekao da to očekuje. Osim SDP-a, Milanovića su do sada podržali još samo HSS i Reformisti, koji danas opstaju samo kao satelitske stranke SDP-a, pri čemu Reformisti više nisu ni parlamentarna stranka. S druge strane, sasvim je jasno da Milanović ni na ovim izborima neće uživati podršku stranaka poput Možemo i Mosta, a izgleda da neće ni dobiti podršku određenih nacionalnih manjina, poput bošnjačke. Interesantno, Domovinski pokret se za sada nije odredio ide li na izbore sa svojim kandidatom ili će podržati nekoga od drugih kandidata. Neki spekuliraju da bi Domovinski pokret mogao podržati Zorana Milanovića, dok s druge strane HDZ vrši pritisak da podrže upravo njihovog kandidata. Još zanimljivije je i najava da će se za predsjednicu Republike kandidirati Marija Selak-Raspudić, a glasine su da će podršku za to pružiti upravo HDZ. Dok njena kandidatura sama po sebi nije toliko čudna, s obzirom da je očito riječ o vrlo ambicioznoj političarki, bilo bi ipak malo čudno da nakon više godina oporbenog staža i nedavnog raskida s Mostom sada tako olako prihvati podršku HDZ-a za kandidaturu. Ili možda ne bi, kad se sjetimo što je Domovinski pokret napravio nakon nedavnih parlamentarnih izbora. Sve u svemu, još uvijek je jako teško reći kolike su šanse Zorana Milanovića za novi mandat. Prema redovnim mjesečnim anketama, on je i dalje najpopularniji hrvatski političar, međutim, koliko ga god određeni broj ljudi volio, vjerojatno postoji otprilike isto toliko ljudi koji ga baš i ne vole. A ako sudimo po uspjehu njegovih rijeka pravde, moglo bi se zaključiti da mu šanse više i nisu baš najbolje. Ipak, činjenica da se nakon parlamentarnih izbora povuku iz javnosti i nije previše oglašavao, govori da pokušava postići da ljudi što prije zaborave njegov nedavni poraz na parlamentarnim izborima, a s obzirom da je dio birača uvijek nekako kratkog pamćenja, vjerojatno će mu to djelomično i uspjeti. Svakako, predsjednički izbori su i sasvim nova izborna utrka gdje će dosta toga ovisiti i o drugim kandidatima. Osobno mislim da HDZ-u nakon 2 izborne pobjede odgovara bilo tko, samo da to nije Milanović. Tako da će oni sigurno dobro odvagnuti koga ima najviše šansi maknuti s Pantovčaka, pa makar to nužno i ne bio njihov član. Što se samoga Milanovića tiče, mislim da on izvan SDP-a i njihovih satelita neće dobiti javnu podršku od nikoga drugog. Ne vidim da bi Domovinskom pokretu bilo u interesu da ga izravno podrži, osim da možda kandidiraju nekoga svoga da otežaju situaciju i to prvenstveno HDZ-u, kao i 2019. godine kad je kandidat bio Škoro. Na kraju, tko će biti pobjednik ovisit će po meni najviše o tome je li hrvatskim biračima dosta normalnoga ili pak žele da Milanović ostane visiti Plenkoviću nad glavom, pa da 2028. godine na idućim parlamentarnim izborima opet nastupi s nekim novim rijekama pravde. Razvoj situacije pratit ćemo svakako kroz nadolazeće mjesece. Toliko za danas. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, zapratite Ripolitiku na društvenim mrežama, poveznice su u opisu ovog videa. Do idućeg puta, do slušanja.